Bandang alas 11 ning abaking katirika na ning Aldong ening Miyerkules April 3, migbiyahe na makabangkain 34 anyo sa Ilexi Domingo, ban manda kap alimango talaba ampong tahong. King lala na ning mapaling panahon, metong yakanong amo ni para karela. Alano man kanong akarapat, uling ining balod ang kapanintunan ba natin lang nga pangaging adoldo. Anyan man ring ega naga ng proteksyon kontra kimapaling Aldo, pag sa janda. Kailangan may tubig din para dato paano pawi uhaw. Ganyan lang, mga mahaba, tapos kunting kuwan lang. Inom lang konting tubig para mawala yung uhaw. Kingatlong oras ng pamanasan, dintang lang dismayado, uling ditak la kanuring kanelang arakap. Maswelo no kanungeni nung manakita lang 400 pesos king metong Aldo. Ing 200 para yaking krudo king bangka at ing mitagan apining para karela. Sobrang init na minsan namamatay mga kalakal, mga dalanain. Sobrang maganda yung medyo magtag-init. Kasi medyo maganda yung presyo ngayon, medyo mahinay kita. Agpang paka Mayor Tonton Bustos, maragul epekto ing mata sa temperatura king kabiyayan daring manasan king karelang balen. May utang na kuman po king katamong Municipal Agriculturist Officer, kang Ma'am Arlene naman, kang Engineer Arlene. Kitang tamo, nano pong effect na nini, kareng katamong kabalen na manintunan, kareng manasan, kareng plies doon. At mapilang kareng kooperatiba, mag-report kaya na ating mga mate, kareng bulus tamong asan, mga pangsugpo. Lalo na po yung primary factor or yung sangkan at malyari ni. Kaya po nung sudden change ng temperature. Kikimot naman kano yung lokal na kapanibalan, ban nadinan sao pampang makapaintun paralan, ban makabawi laking pamakalugi ding manasan. Last week may Municipal Cooperative Development Council tamo. Most of them are fish pond groups, ring manasan na kooperatiba. And king kakatang pong maging discussion, may tampong paralan ngayon nung mga tapong makapag-adapt and makapag-innovate paralan para i-address tayo pinining concern kay climate change kasi alim mo po kayo ning extreme heat pati po yung quality ng danom ng nakarig bubulos na daretang asan. Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.